Ćao svima, danas ćemo pokazati kako da sakrijete kantu za smeće, to jest recycle bin sa vašeg desktopa. Naprimjer, koristite Rocket Dock, znači imate ovdje kantu za smeće i imate na desktopu. Kako da sakrijete sa desktopa? Znači, na Windows 7 je jednostavno. Desni klik na desktop i izaberete Personalize. I idemo na Change Desktop Icons. I kao što vidite, znači ovdje recycle bin je čekiran, vi znači samo kliknete na ovu kockicu da očekirate, znači to je to, ne trebate više ništa i samo ovdje znači na apply i ok. Kao što vidite, kanta je sakrivena sa desktopa, ako želite da je vratite, znači sve isto uradite, samo čekirate onu kockicu na recycle bin, znači apply i ok i vratit ćete na desktop kantu za smeće. I pokazat ću vam kako da ovo napravite na Windows XP. Znači evo nas u Windows XP. Prvo ćemo pokazati razliku između Windows XP i Windows 7, pošto ovdje nema opcije prikazane za sakrivanje kante za smeće. Znači otićemo na My Computer, Tools, Folder Options, zatim na View i ovdje na ovoj listi ovdje dole bi trebalo da piše Show Recycle Bin, i znači ova kvačica, kao što vidite nema je. Kako ćemo to sada napraviti? Znači ja sam napravio jedan registry file, znači to je ovaj. Download link će se nalaziti ispod videa u description, to jest u opisu. Znači ja sam ga napravio da vi ne morate praviti, znači neću vam ni pokazivati kako da napravite, dovoljno da je samo skinete i da ga pokrenete. Znači dupli klik na ovaj file i zatim kliknete na yes i ok. I zatim ponovno odete u My Computer, idete na Tools, Folder Options, na View i ponovno scrollujete znači ovu listu i kao što vidite znači ovdje piše Show Recycle Bin icon on desktop i ovo čekirate i kliknete na Apply i ok. Kao što vidite, kanta za smeće je sakrivena sa desktopa i to je to. Znači ako želite vratite, ponovite sve ovo i samo čekirate onu kocku i vratit ćete na desktop vašu kantu za smeće. I to je to. Ćao!